Avel in his YouTube channel and born in Kanlim, Kivenbit, tunin zong to be hota among John Holim na ananeviten. Hitche video kahin sim lon azil, pipe and hipiham. But yen ita san now leta san na ekal soy na wa. Akon ni gaya patina dinga. Kita ta Thuhil di itu sa atin diwa kiven team na dinga kan sim ay. Patin le kapun ninunong nile team gao lem mihil lem tam ta hong so do dinga hin mitam ta en lepla diu len chumte ta zong lepla diu ahi tia ACP o hin chi si a cha tula he media khang ahi ta ya chu e hola azing hilo e hola azong so pa na hi tai atam zo a chu midang hola a he anaha so a he tan hita bang Thuhil lem ho ko na chu Kivenbit te na diwa dunia hi kihil na khat hin sim ding kati hin tunia itu pidiu chui piham eti ale Montanism tobang Thuhil lema kuna kichi thei ding ailo le Kivenbit ding ti thwa holim na en nei diu ai echama sa chun patil le kabuting anasim do tin matisut ki panu to ba bong som ni le bong li chang som chang khat nain sim hoitin pakai je su ma te na se ai sule team gao lem tam ta so do amitam ta alepla dingo ahi pakai ama ta na sei chu nunung lam le team gao lem tam ta so do ding mitam ta ati chu team gao lem long tam ta so do ding alepla jong chu mitam ta de he ti ai jing la abana chang som ni le li a ko na he sim ki na he le som ni le gup ke hi la sim le man Isene metile Krista lem hole team gao lem ho hung so do in tin mel chi na lo pi ta le mu kidang en vet sa dingo ahi theile len sum te ta jing jong ahin le pla dingo ahi veven keiman kahil masa dim na hitawe hiji chun mi hon na za owa ven gam tima a ume ativa ahile chi do hi on ahi lo le ven indan song no a ome atiu song le ta san hi on patinen te ting te sim do patei bo pi hen lang ka supi de te ho ka cha te ho le sit gama mi khat su ita san mana so to say zo se chu mo ta san ding ai pon I support lang mi ahi man le ipan hunom ahi mana so asay so se mo ta san lo ding ai Bible thu da kitu hinam ti veto zing ding ai kay to say yung veto ovel kho ka sanay sai po Bible pam lam ka say hi ai abana chi pam tal mihim khat I support lo lang ahi man ham idei lo ahi man imuda ahi mana chu atu say chu la lo zing ding ti lo ai ama to say the Bible to the kitu hinam kitu lo ham ti chu patet sa vet ngai ai dam lo ikisen sa ding ting le doctor chu koi ham ipipao to ham koi mi ham kolle vai ham ahi lo ahi le mi ham ti kidon lo idam ding idezi a chu doctor chu kikivet sa ahi ting le lo ina dam doi zu na chi jong le pharmacist bol pa chu koi mi ham kidon lo chu adam ding chu tu pi tuna ka sei nom chi pi ham ti ahi tuna e holim now he la gaw lama idam diu kadai ka se he la gaw lama e Thuhil e patet sa chi the na diu le na insung na Kivenbit na ding le na hobong na Kivenbit na ding le society Kivenbit na diwa he chi tu kan se ai Montanism kati hi kumzabi ni lama cha na su hetan Thuhil lem ya he mai Montanism hung ki pat dan chuga sei lew hen Montanism kati hi ama ki thim gausa Montanas ako na hong kipanay ay ama hen numay team gaw numay ti aman agel ya hen mitam tay na on agel ya en sila ya chu hechi Priscilla team gaw numay nule Max Mila team gaw numay nu ama ho to ma ko na kumzabini na atso hong kipanay tanay ama ho hen patin tu to kikala Thuhil hen nei ta ji uchun Charles father ho chu na Thuhil adi ta poi he chi hi deny na bol ngai na kisim phat no ngai
Bible thu to ki tu a lung na gelo angai Bible thu to ki tu nam ti ve chino ti yo ai la ma hon ki song ta ke ho tu se hi achai na hi ti lewa he angai to hi tu lain jong Montanas tabang ai lo le Montanas na ke loi pi thim gau no me te ni tabang hi igam sungole te le gam dang hen a sing na hi ama ho hen ipiji a chu hobung di ta ki vai po Pentecost ni an ki put do hobung Charles Father Hole hobung lam kai ho chun ama ho Thuhil hi ibola apom thei ta lo ham ti ai aji it's ama ho hen a Thuhil hi unquestionable koi machan a question tailo Bible in jong adi lo tes abol tailo le dinga anakin ai tu khaw hi chi chi tabang tuil lem ila ova kha hele e ho da ki chi thei di ai Montanism Thuhil di lo dan so Charles Father issues tingle Tertullian ke te holohin anasunoven aji cho ho bung mi te te hil di a hu patte cha chi som te ne di le Thuhil le ma ku na chu hu hinga amuba protect ahi te ne di wa na se ai Montanism Thuhil adi lo dan so ama sa pe na cha mo new prophecy appear ya he new prophecy appear o se chu hilo chu Montanasin ke hi pakai to bang ta hi chu ke yang ko na tu ki sei chu lagaw to sei do ahi anti ai ama ho a ko na lagaw tu pun ke ti chu Bible thu ki sun to ki bangala o ai ke cha ta ai ikachi te di wa ka se tu la ya prophecy vision Kedang ta kapunga ti a Bible tu pom lo ho hen vision upon a prophecy upon chu patin tu ta ki ko na angai to ya Bible si mangai ta pui tin ha cha den za dan cha patin mi te ikipui na diva country hat ki pui na dinga constitution a ta banga patin lenggam ki pui di na dinga Bible in a Holy Bible cha Hichi patinan ahu ang hakum to kibang lewa ki ngay tumihim. To say kitichu kichat a umiyay. Ade sa na hiti Montanas kitipahen Pentecost niyong sa anangay sanglo yay. Lagaw sa kaya akipong tay. Kaya to say lagaw to say hiti lewa say yay. Pentecost ni lagaw ting hongkoma say si ho aman sa tu mong sa say po talo ama ho ako na ama ho tuma ko na team gao to say do about topi alawa khat ve kom le ama ho le anung si ho jing jang chen patin le khabuti nga tu ke say do ho sa nga topi a angai to ya a Bible a tu ke say mong chu anak ko wa lutai talo Montanas le anung zui te ni team gao no me team gao te ni to say bo chu ang ha je mo kasi nung chu hitsehi patin to kigamlat na hin patinin ahu ala kong patin tu to kigamlat na hi mihemin ama ako na tupon chu Bible to kikot lewa ngay to a Bible a tu kisay sa nga tupi sa lewa ngay to a hele patin lagaw ting domsang ay pun patin lagaw ting taito mayayin jiji a Montanas le anong zuiten ni hi hotum hi Charles Father ho chun chung tu sa iwa holam ko ha chun ho bung kiloi hom na ai tabang Thuhil lem cha ai thei ta poi tia han pam pai we ai ama ho adei lo si wa apam pai ai pun ama hon Bible against ana ato wa hingsing patin against ana ato wa chuting le patin lagaw ti against ana ato wa Krista dom sang talowa ama ho akidok sang ta aji wa chiwang hi patin Thuhil to kitu thei ta poi ho bung chi dan to kitu thei ta poi ati ji wa ana pam pai wi ai ama ho Thuhil adi lo na abana ga sei kin ten ama ho hen ke ho he lagawa len chum ke hi vet ke ho Thuhil pom lo si chu karna la heven ta samihing a hivit Hichi ho si patinan a head pa lo a hi
ama ho chang tum di kisa na mihim hin ama chang tum di akisa pat le patina Kona di na hello self righteous ita hitabang Montanas tabang Thuhil Lhem team gaw Lhem ho ama lunggel mo ama Thuhil bo di akisa ama ako na tup kipun bo di akisa hechi cho Montanas le anung zui te ni team gaw Lhem te ni chen an GP ho yan hichi at ke ho len chum be ka hivin at so mong a pinin ke ho e ke ho pi wa hin nang ho na ke ho pi po ke ho hen tum ka hivin lagawa len chum ka hivin new elect ka hivin nang ho cho patinin na lem poi patin len hi no mo le ke ho to say ngayon tileva he an chi pi si ama ho to say bo ama ho lung gel bo di kisat kasupidate te ho patien hi e ho gel bang aneo sa hello pizza bom neo sa ahet te hello pizza hobong tam tala patinen lagawa na to Catholic hobong la ayong patinen na to Protestant hobong la ayong patinen na to chu rum neo sa kana kum te hello chu ya pa kay Jesu Kristan Pad hong long ding a he ting chule au ta be hon tuta le lagawa ho ding mong e tuta kiti cham patin tu pon do dung zu ya patin tuila kidi na nei ding lagawa ti chum mun zo si a patin lin lagawin na to te hi ti na chi si a chu ama changwal bo di kisa midang zo se mei di la chi ding a gel sin ho Mihim adi te dinga ahela Jesu Krista itson sit kelwa te dinga leisi na humping lo ding hitu. John sit hi say di ito angay dam hitay lo chu. John sit hi kisi a Krista ako na ngay dam na tsanabo huhin na umte e zi a chu. Ama ho chang di kisa na ama ho bo patinin alhen. Ama ho bo patinin akiho pi agel na kiti hi Montanism tabang Thuhil Lhem hiti di Ting la atum na a say no mutsi pam ti a hele ama ho hen team gau tu pundo gau tu say do tunun na noya discipline noya umlot control na noya umlot anop no part lew gau tu vision a say diu ke ho ko ham e holding ha ke ho tu pun kalwala di ding ko ham Ahiwa nga so ba Bible in lagaw ti say tapo taasan un patip mon tits. Ama ho tabang min apatip go na di ham di lo ham ti aga bol go na hele tang tel si tan bang ji mo. Kipe ji mo. Kala la lung hang dio. Alo la kala la le ama ho tu pon mama ako na so adi inaw Prup akibol diu Bible ako na prup theology owa ama ho tupon mama chu atupon masa chu adi e atina diwa tupon abol be ki Sisi acha pat si atupon vision abol be jing now si pia matele Bible adi now prup te ahilo si ai Patet sa akahan say num so kangay lut be said si owa lagaw lam to dola Christian ta san to dola ganang Christian ta san to hili kumsom nila nga masanga sa kanasut hita le kabuhat kanasut Christian taasan $2 mo puhat kahiti kakingay to na zala hitsi hi kahin se hin patit san nga yun tulaya gaw to pun prophecy kapun ahiti ho hi Bible to ako na suudi ding tes bolding patep ding ititing lekitoldo ziwa ta asi chu Bible tu to akitu olozi achu Bible ako na adi now proof te ehilozi achu ama ho to pon masa adi lo chu adi ahiti na dinga Bible kut te omlozi ama ho ma man to pon apon kidiyang achu chule patin min lo pina kasay no mi ai Tupo ni isiyem be ziyo ngayon kahagel tupo ni. Okay, patin gam kelit na dingachun. Hoy lai hamkat gam kelit na dingachun. Patinin tahan na ipit na patin. Lagaw tingan man sa. Het sa. Adi Ama wang Bible Thuhil na dinga tupon dangay talo ahi. Hitsa patin lekabuti nga tukisun hi. Son pat kihil na ding la isut sa na diyo le van gam chan gailhun na dinga.
new heaven and new earth, rapture to abode sa kaya kisun ahetan. Ihet zo lo lai zo ahi. Patinin apon do sa patin tu zo di nga ikihahil zo di wahin. At ha nga wa ihol belo di wahi. Kasi nom si ipiham patinin isot sa na di wa lengset amalong dayahin ko iman na di wa lengset patin tu AP o ta Genesis to Revelation sim patbu sim tilbule leisit kitsaya vantale leita patin cha te pakain ay la khom diu van gam ilo diu thut sang ke sei chai ai tai chi a cha patin lenggam ke ninga lagawin ay het sa util umlaki pa o me ke jong ay het sa ji e ama wang het chi patin ay het sa chu Bible to kibang nai sai lo yain Bible patin lekabuti nga tukisun kato amol so the na ninga cha lagawin ihet sa zo yahin Bible Thuhil na nga ihet sa hinay sa ipoy did si ato discipline nga yahin patin lenggam na to na ahi control nga yahin patin ay control din ahin lagaw tingin ay control din yahin lagaw tingin nga dimsing ho si piyamati ay lagaw tingin a control patin lagaw ting si bola hong kisol hamitali Jesu Krista chong chang tu het tu sa ding chuting le vanoi pompi akipana tu pa theza dinga thanei na epidiwa ngai Israel meeting sei ji ho chun Israel meeting la ako na sei ji ho chun agel ho pen to chu Israel lenggam hong kiledo kiding chechu ala sei ji ho jing ang jan Jesu atila ako na todo zo nga chu agel to pipen na chu ipiham Israel lenggam kiledo kit ala maho na do tao sa tila ako na mahogel atu na tila ako na natuldo tan Israel lenggam iti na kiledo sa kidham pakai Jesu Israel lenggam kiledo sa kiding kiledo sa loading sa pa ako na umahi amawang Nagaw ting na tsungawa ahong lunting le tahat na yun natin katuhet to sa anapandiw. Jerusalem apano natin Judea gama Samaria leisit kol monggaya tito. Patin lagaw ting na to tupi pen su miho chon sit akihet do sahin. Patin lagaw ting alhat sa hoding na to tupi pen ta su witness sa apandiw. Pakay Jesu Krista tina le tokit na patin tu het tu sa pan diu che ai patin lagaw ting na to hi leisi na koi lenggam ham khatun do ding cha hi po e kasopi de ta te ho patin lagaw ting he hop khen de po patin lagaw ting hin pakai lenggam tun do na dinga mi ho tahat na api hi mihim teleng gamput doa kitupi dinga patin lagaw ting ekipi wa ipon patin lenggam tundo na dinga tahat na ekipi wa yahi patin lagaw ting na to na sala so mihim lenggam la so mihim tela so patin lenggam itundo so di yahi adi ta say dinga so setan til bolte namang sa mihim lenggam kiput do ho sumang dinga so patin lagaw ting ekipi so yahi si aja dunia ai patin lagaw ting na to dam jong Bible is mo ba I hold on di wahiti hi insane ala yain ting la abana at say na lama isay no mo si piham eti ai kitsahan dan kan say ding ai Thuhil Lhem Montanism tabang Thuhil Lhem ho kitsahan dan sa Montanism kitimong hi jong tulay ang ehola a mundang danga jong sab gameta toy lahe ta patin to ingai sang pen South Korea dong jinga jong lagaw tu po na uma kumsot ta sumsom ni lang alam sita chula Jesu hungkum di heti mi khan na phon do chula ji yong cha Christian chu Hindu ho lo chu ale hungkum talo pi chu ji jia chu kichi te yo ngai kichat dan kan sei no me patin tu sanga mihim khuhet na le mihim gaw tupon atupi agel kitsa oma kipuy lamvay na dinga hitsihiden sarpenta ama hohin patinin ehet sa ahi atitil miki mo kitsa jayang so patin low pin na dinga kasi kayvang ka kitsa po
piji ham atile pakai lagaw ting kalungsung at sengin patin tu ka kinepien patin tu kata sane patin tu pomlova patin lagaw ting di ta that namang salova patinin ehet sa ehti asay mihim ho jika kitsalohi kruset ke man nabang khat na jamhin nagala eta ta mila eta ta loy khat hen vision hen pung govin altar call ahele ken kasi chu nangako na patinin vision apun di a umpoy timin patinin nangko ma ipiasay ding ham ti ngayen na chon sit na kasi as Yesu Krista huhing palalem pa ding ana kisam ding ai pijaya kati ham patinin asay ahiti hi mo ti nga mila upichu ganjang patin tu kasin ho ahi atam zo apatin lekha butingin hitin asay kati chu ipu biligrahamen the scripture says atichu the scripture says ti papatin tu say na amitam taen huhing na heneta patinin kaya ko na asay hiti hitsay may ngamchi hilo chu yeah chu kitsat na bay hila hitabang seho patin tu dom sang lo patin dom sang lo lagaw ting zabol na nilo Yesu Krista dom sang lo mihim ho to say patinin ehet sa hiti an na hinlepla di way kay vang kakitsat pen ta sa patin lekha butingin asay hiti kakitsat pen abana Yesu Krista ting pela atin le atopit na hekadop sang pen aje sol sa polen kay vang ipakay Yesu Krista ting pel tu tailo tudam imatsa song hiling kati ati patin kata sana itila patin kipun na ita sanungay patin kipun na general kipun na zong lesit til sim to general revelation hita patin na sim hi kati special revelation scripture patin lekha buting ina ito special revelation Yesu Krista amata lesit na hong pina tu gente to a huhing na diva cross ati ato kinavana kalto heta cho hichi ho kalvala til kidanga dang holbe ngai talo cho ta asadam te ne he patin low pin ding sailing adi ta asadam low holding on ken katau pi si ahilova ahile chanai te lo holding on katau pi amawang ta asadam na hi Christian ten ichipi diu to pi pen lo cho la gaudam na hichu mi ho jong katil ko na kasen tao dam men ti ho jong ka to khom pin ke tu sen ka pinama ho ta kasi pi chi pam atile mi dam lo ho na tao pin a Jesu Krista hu hing pula len pa dinga akisan ding tu sei ding hai milen ti akasay pi ji aji chu ta sa dam na chu doctor ho nang itsan hamge abol the chon sit dam na wang he lagaw su chat na hi Jesu Krista abo uma hichu Yesu Krista tina letro kit na so chat na tu idop sang ding laiwa ibola tu dang idop sang patin tu sang tu pi soleva ama ho tu say legaw tu say do ho chu ikichi te dio hey anina kitsa na behila anop no mo patinin asay atijing te ay kadat mo ji cho khat vei kom le patinin asay lo po say so Old Testament na asay so ka sol lo in amahon asay vet patinin asol lo hil akipanovin amahon tu asay vet so him gaule khulang si venahe kitsat na nei lo hela patinin asay tizang pet jing him hot imota san lo di wai patin tu to ikol to jing di wai teng la thum na a kil hagaw misa na sile kibunghen na asim do ay hitabang mihim hole anong zui ho he aboy dance amma ho he adi pena ahipe na kingay to kasi nom si pamatil patinin Paul jong cha namang chan Peter jong cha mang chan hi wang amon chip sinner kahi ti mihem hi chon phat na in patin kom ei lut tai lo chu patinin aman di jong hi ichon phat zia aman hi lo chu aman ei lung sit zia I qualified zia aman hi lo chu
patinin a kowa qualify a ball chu hallelujah patinin it's on sit na a sok tinga aling lel chu a lin sa a man chu self righteous people chu patinin man mala la setan dinga man cha papen hi wang wa patin dinga cha deilo pen hi cha dia chu self righteous amale ama chon pa kisa amale ama di kisa ma di ikisa ala pakai Jesu Krista thi na chu manlo kisu heta chu ke kapin tha jo wa jang muntina crusade na ke ma patinin man cha jo nung jang ke hi save sinner ka hi chon si ngai dam chang ka hi ti ka ke het sing sing kisun ding kilet sa na ding ma cham lo hi ja chu me men tu sei te le me ma kisim pat na dinga ai lo wa ai le pathin lungde hin man na dinga patisan ki hulin ke ti hin la mi he men koi van gam kai dingam koi melil ti dingham ti chu 100% sura say te nice ai lo na li chu mi him lung tim he apathin bo chu zia chu ho dan zat sum je ba doctrine sum je e maniga zui mana ke ho doctrine bo adi ke ho chi dan bo adi ti lung gel nei ke ti chu lung gel fa chom na hi bo chu patin lungsin na jing sailan ke himun chom a denomination zat chom hola en patin to sein kana pangziin crusade ho kem ho a ka la koisan ho he hen dong jivin ka ga sei nom khat jong ome ai la youth kem mun khat na hen koisan hour chen khat hen baptism hi phum lut tho he de ha the khum tho he de ham immersion he de ha sprinkling he de ham ati en dong ala ken jong ama ho khom chen kachate ho kanaute ho ke hilaya kong hi tuya baptize san sa Thuhil something ahong ka hipon Jesu Krista tisan zala so chatna itsan thu sei dinga hong ka hi Krista zala iso chatna utudol ko isan izat ejong la kadon buting ahin tuya baptize san tu chu nang ho pastor chi anakidoon kati hi ibola ka say ham patinin ingan si na bep ma sa kayman kita ta na kato dingay ingan si na lo kasi ting le patin kadop sang hitalo ding kayma het na kadop sang hiting hiyay jia chu kichat na bay hila anop saying het saying mim ho chu warning is that bol jong la sa namo kichat lo di bay ting le abana kasi num chu atum na say hin kilhagaw misa chom be na ne ai lo ala ki bung khen ki loi tum sim nom na lung tim nei ho chu hiệp ma ho ko na Thuhil wa ko na ikichi te di ya he teng le apana ki chat om na chi pham atil phat si a pathin thutan na ding gau thu khonong thiding phong jing a chai na le patitan ngai ta Jesu Krista hungkit na ding ata adet ho chan hen sei di chu ki chat o ma min patin tu e dong zivin ka het lo ten ka hapoi ka til iti dong chun Bible college munni a academic award ha chin het lo ham ka hapoi ka ti te jin patin ka tang ba ka patin e aje chu Bible a thip ten ke yong ka thip ngai hi patin tun kitchen ta asay do lo sa say te good thing le kichi hila ya ka say nom chu che ai hita bang Thuhil Lhem ho chun judgment hong long ding tu cha say zil ding prophet of doom hinom mo chu tabang mi kinep na ding a pilo di mi warning a pi di mi ataw pi o a he jong le ramon na lang Thuhil wa chichina bol lo le tabang na chunga hong to ding na in sunga thin hong to ding patin low pin ding en sele adi e mi him ho he chon sit ki si ding a chon sit lung he ding a sei ding he ama wang mihim ho sam sidinga patinin kaywang ay solo hipo hallelujah mihim ho kinep na pedinga mihim ho so chan na tupahil dinga pat eko si zia cha pat si a mihim ho chunga punishment hong lung ding pan hong lung ding a vision hitabang mihim ho hen prophecy pon de anay lo ting le patin na to de anay zita lo
cây vang prophecy patin ei pelang ei pi zong le ama na thim gao ho man cha na phun dol hing set ta cha ama ne apostle ho ana man cha a sol cha ho ana man cha ana phun do patin tu ama ta che su krista lesit mi ma hong pinga thi a tho ki na ho dinga thu tham ta na sei do a thi na le a tho ki na zong ka sei kham set kana to pi kham set he chu ei ho hong sunga lo jong mi tam ta na la ya ma ho jong chu hin pui lut diu he ve ta ti cho ji as tu na ai patin na to hi gau tu man le prophecy imu man lo wa patin nai to diu hi poi patin en so chan di wa ngai kho zo si cha to a je sun a chai na pena a ki chai tai he pa kalagaw na khut na kapedo iso chat na diva van gam ikay na diva na to di zo si Kristan ay to chai pi o hetay hitsi si chun at say na kahin say nom chu patin tuhi kinil bautam nan mang po hite kasupit kaya patin tuhi kitum kenan mang po hite patin tuhi a hello lai ho Krista kipana to pa say pi na in mang hite patin tuhi lagaw lama ikanto na diw le matsal na diw mang hite patin tuhi kingailun na in mang hite kimudanan mang pote patin tuhi kihintel naman mang pote hagawa zong kipumkat nan mang hite taasa zong kipumkat nan mang hite zechun hitya umte na dinget sun ama sa penta tupi penta patin tuhi akat na in koy jing hite Bible Thuhil akat na in koy jing hite teng la idop sang pen su patin dom sang hite sele lagaw ting na to di ta su Pentecost na kidang ta na tong pa na to na di ta nuye chen kelam kayo hiten sele Krista hi dom sang hiten Krista ki pa na tupa Iom naman siya wa teza din ki go hititi at say na pena til Kona kan sein tune ay ho lim now anang ay ho zo si nom na mon siya wa hat sung ng pakay patinin patay na butaw hen